me ka che nanom say yam fa sika dwa afiam pie maka timase e ka pose no na ka watam sika dwa fia e de na pie say sika dwa fia nie no bi say ukuru wan benesia upon esima konkon na ba bi sika dwa fia wo bia no Ghana for me shembo me de ni be pie na bi say ne say ni kuru sika dwa kofi o wan no nko fa ne mla e ti say bia akondwa amete so no moje na mka nsa je ko di 2 ya 2 ade so. And they are in say that is bonus reason. Yeah, fashion your friend up. You hosting no Afia na ye wo yen papa bi wo hanom say no ba be cheche nkoma na fa apoe hu abakwasem papa o tight na hwe ya me boa na mati ti wa boa me kakra na yembo Medinde nana Techiman based on baby a migina no e na be chiri din a meje so be ne ya apoa amamre ne amamre die aha me din na aka ni nyina abeto but so far as amatena kunwa kesie ma agi mbodu akita die din a meje so e nana Techiman a metaso mienu nana Techiman out of mienu bajani Pacho oye Techiman my hini nkonja hini chidom hini Techiman my hini nkonja hini chidom hini me ami nimsa me ba meti ntina me ami ma boy no na ene papa wa nim say ye wo apo season sure. Yes into ne ba be kasafa the history of apo ho that is apo no ho abakosem papa be train ye wunim kakra ma na ase na me nchia mewura ose ade yo akonfia me otoso enan bodian na mapeda mu Mira mechia na menchia na kwan a otoso odikan ono so Techiman man hene nkondwa hene na menchia na efabu akuru ona ye Techiman tano bosomfo pani ana Techiman konfo nyina hene ana bosomfo nyina hene no ono so menchia no kwan so no nkoso na menchia president a oda Techiman Bono Youth Association ano Gideon no so mechia no medase ya se ya tupampima na ya tukuru yedura manfonso so na ya kai anom enti e kasa apo de a mechirim kakra e kasa Techiman apo eye afasha yehye ye starte apo 1770 hobabi mekan 1770 hobabi mekan century so babi 18th century hobabi ana bibisa Asante so for we there so be fa penalty so be fa paper na watie nsama ye be boboso yiye pa obi so afre manfa mate a chan ma ebisi kakra eti apostate bra ye na bia na obedi Techiman kundwa ana satem na Techiman ni ho na Techiman kundwa na Techiman ni ho na Techiman mba na de ho ye Bono tatena Bono kingdom ena ho after Mansa Musa ano ye the greatest person e wo meli ho ba bia obeye sikani no sikani a osan ba obenya sika na oye ohene pa no e Bono hene ye frɛ na kwachi amyo enti ye se kwachi ade e fa odi sika e na eye enye kwanchen ade e fa saa be no ye correct no kwachi ade e fa odi sika na eye so na kwachi amyo wisika Bono ene akan nyina mu no ono no oye ohene a na oye great pa so na obi ani afide de to good na ono kwa no wo ade a scale na de scale good enti oboase Kumasi ba bi obenya gold bia no akan mamu nyina no bi beto ade so de ba Bono hene wo saa bra na Bono e wo Bono man so ene ya me no kasai no na kwa cha me obre so no Nyankopon twede amponko ambasa ya domoto nso bo awia ode enwuma bi firisuru ebetu fom nwuma no wo ho bepem ne ye de akini wiase fa na nyina obi antimi nkenkan ye wo yawa nsuo tem bepem ne ai wo ho ayawa no se ye ka se ne nsuo nto a epega kosoro sere nyame se nsuo nto a nsuo beto e wo ho wonni opeba na ye ko na ekosere ba mawo obenya opese okwa aburuchire ye ko na ekosere mawo e wo nsuo ade bi ebesere bia no onsaka e wo honne bet e wo Bono man so sisi ai esi ho bet ase akasa bi ba me ba ho enti ye de sa ne mani nyina akosie ba bi a ye yimpie nowadays now na kwachi amyo de me benya apo no eye meka se abusuafo fancha me se meka nsa na yehu yerua se na oye dictator ana oye kanka bi obi nka bi course na owosika papa
ne fence wa wato o hata gold e oso otim toto gold so ukona fu ma no de gold na ye poma aye e de asi pam e wona fu asem we ba e bra komba abonoman enti komba ye no na akai mamu nyina no omunya aduane ni e na oyi mmema kantinka o ma ye o ma bote se me die bi o nsema okay mmema kantinka o ma bo se o munko pa aduane mbra atesem na no mo fa nchem se me kan sa e kire se o mun nante ya ko tamala chi ho baabi e no mko hu bayire e no mde ba se aduane o yekodue no na eso no elephant e di bia wo nti nipa su di a onwu no mde aduane ne bae nti o mde aduane ne bae no omu twitwa nkofia no mde aduane na hihim afie dikan no omu dua bayire e ma bayire bae afie to so mienu bayire bae na na abodawru se ma obi amfa na no endi bayire ni bi enti no obi amfa se ye chiw se wadi bayire a ye hwewachi ma na ye twa wasufiri bonoman enam so ma asantifo tuye enam so ma mfantifo tuye enam so ma twifufo tuye enam so ema sa state ewo no hwani nyina no mu nyina otechiman no mu nyina wo bonoman no mu nyina wo bonoman o mu nyina e bonofo asantifo e bonofo fantifo e bonofo twifufo e bonofo twifufo no ombefa omkoye no enam se bono kasa no bebe no doso nti ometwi kasa no aye bono no ho na omaka ne foforo enam be om se we mu de omutwi kasa no ho ena binya twifu what I say aha enti fantifo so ko na say fantifo de bonofo ne fati ko ena binya fantifo what I say enti we omomti omfiri bonofo no ena binya fantifo now omotwi kasa ne efro omo twifufo omomti omo no ena efro omo fantifo aha be asante de omukeka state ni boom say ye kan hu abum say be ko osantimu me ye kan hu bum ena binya osantifo ene binya asantefo ntokwanti a ye kyekyera asante nti oni asante kan tokwa oye den obabu because omo kyekyera asante dit with ntokwa nti asante ye kan ntokwa oye den obabu meba ho now tama bayre bedoso afi mfiemienu mfiemiensa no se me bali na ona me ka se oh lina ma me bayre ni bia ombeche me ebie na maduane asa nti na yesie edi bayre se wudi bayre na ye kyewa ibetwa osu yetu na nafo so ontie ena ekoba se de ade na aye no we sori anu otuko we anu otuko na obi atutu free bunuman ntina aka no nko a bremu amekasa no na wo ahemfo abosom miensa ana ode omonam bosom panimpa no ono na tanom nyina na oye overall boss the first abosom no takora ase ne tano akokora na wanyini ona ye tano mu nyina akokora o fata no efa obi no odikan fa oba da koro ye beba ho enti ofawa na okasafa omu now na ofoforo nso na ono so otie bodom ono so ye friend chumpuduo kotoko ono so ye tano otoso mienu ena ye wo tano otoso miensa ye friend ta mensa ono na wo Techiman sisia good so yom ko frɛ takra no mka chense bunufo ni nyine tutu obi etete ne ho obi ekɔ entide na ya bunufo no besen aba back ɛna takra ka kyerɛ kwachi amio sɛ kwachi amio yetufu a wonte ye kasa wonti usikanti umumi hese minim sɛ mka no surprise o sɛ den asɛ omanfo ho ɛkyere wo enti sɛ saade a Munshafa na omanfo no nya kwan enka de ha omo enkyerɛw na omo ka de ha omo kyerɛw wi a ubehu de nti a manfo no etutu nsɛm ha omo nti ma omo nka na omo mpo saade no engu na omo nyina nka mbom enye baako ɛna ɔso oke ne buronya achi busome miensa ene busome nan no yɛnhyefa na yɛmfrɛ no apo enti apo ni dura so hini bi nipakuo bi nipa ankura bi aye oboni bi a ufa nnwomto kwan so na odi aka kire no nti opo hawa kire opo ha no e de akire ne say e bia lina wadi matem entinu dina odi matem no hami bet menso
me fa nwum to kwan so aka akire be se de be ya na esia no wonnya me saade ni biom enti mira kwa cha me otiase se yennya ne saa na opene so ma ye poye enti apo no tabre no ye po a afi we de no me ma ese me dwena jom ganye saa bo hu se o se ohimpon bi e ba kukuo esun akoda ba ko ansuo wom the nenu as a civilization tini ebiom bejai kukuo na nsuo wom no se ebia ohini bi ye dinatem ye kasetia no ana ohini bi aye obone nano me hu se o se Techiman magazine ahemfunu bi akoton enti se ahemfunu bi koton a mrante no omfa adewe ye friend spiritual ti omfa nom de show monsa na omastarte bo se na yebo no na wa sha se de tonyo na wa ha se de tonyo enti hono wankasa na usai wonyo you create your own lyrics emma adekode a ye de ayewo no nti ye hu se Techiman youth na omudidi wo Techiman magazine no Techiman ahemfo na koton saase no e na omakotwa babi fufura ma omotuo bodom se omonkotena o enti babi omaton no nti youth ni nyina agada a ombetimi eso anwum Techiman ahemfo maton saase aton magazine Techiman ahemfo maton saase aton magazine Techiman ahemfo na ye de kutia na ye de ka asem bi e de kire so ade a wo ye no ye ni nje ho what I say aha so eno no ye nipa no ni own lyrics na say ni own nyuma obeye de amawo based on adekode a odi aye no na waya amawo bi nso ha ye e de bo omo abaso bi ohini bi a waya de ye de bo na abaso now etikwa chame o start apo no eno hu so okay ade sei e na ye kan say omo ni manfo efam enti enam so ema oyese bayire no omundi then time no se okoli na honom na okope aduane a omkona na onom ka chenze nana aduane a o manfo kofa bayi aduane na abu enti yeni na aduane ye de bayire bunu ni ka se ye de baye de a like ye de baye den in Asante language because aduane na abu still on pese be di aduane ye de baye den enti ye kan se ye de bayire aduane ye de bayire dinti na ye de baye enti so me ni dia aduane ye de bayire enti so ko lina ho a lina o bayire ho so me obi ho no wa yi bidi ama enti original name e ho but kwa chiamyo e na ebenya bayire gona ye de bisa se e bayire aduane e bayire what I say aha ene ma papa maybe say won't say ye beka ye nchika crash since 2019 okay ye mpoye sure dinti na eba ne sa dia ma ya mpo no niema bebre be ba akwa na mienu bia metimi aboso apo ye mpo e o park so mira osi ade yo mfa nche me say ni na meka sa se mi so ade mi nuru se nka meka nse mu we bet abanisa ye kopo e o Methodist Park me now was there Techiman honhom si miwura so there's a prince America ne ho aden bisa princess ada no timchi nana obetnase na mi wo hobi mi se na mi wo hobi tama ai osi ade yo konfia mi obetnase no ohini bia nu a wapo abodwa se apo ye mbodwa o park so enti obodwa o park so na mi wo ho enti tama obetnase na minim Techiman konwa na kasa o that is another story for another day. Say, oh, this akonyo we am to say no. O kasa no be answer. Se nani ne nyina obeyi ano. Obisa na asem obe answer. Nani ne yo ho. Obisa na asem ho te se obeji so me ho ye. What I say? Enti time ide konwa no koy a omukotena ase no. Yenim ye piana na. Ade no piana pe. Ye hwe ansem na adura himfi. Wanyere o. O kon ye hunde hwe ansem wo traka kwan no. Obi a wo tena ase no. Body guide for hono no wa traka akwan onko no wa himfie mi na mo hobi the last apoya yampu biom na me ho e kire se sunsum da so Techiman sunsum da so dan na obi ahun say yes sa himfa konwa no
yɛmfa ni agoro nti sɛ konwa nya wo de a ebekum enti Techiman man hene sɛ konwa no kanya ne de obi de na yehwim de ma na ka watena to atwen dada because yempo wo park so de ko park so kura no o ma na ntena ase me se so mo footage no ho a o mo nkɔhwɛ ene ye 1 ene 2 na covid e wo ho nti covid no ene ni pahye ana apo no o say me dikan ka kire say apo no ye say bunufo nyina ebeba back enti apo ma dom ba nipa bakrum obi otu kwan kran no oba say I can say me say minim some people be more outside that because of apo yes me nam fo be brave outside Spain even omo konto kopata o Russia nyina ba apo nti apo no won kan wo say apo nti ameba omo pu wi obasen akọ sa na ya ye no nti apo na ma nipa be brave ba nti na nanom bra say ma omo mpu nti last year na nka omo pu but niam ba ku mi nu bi antoto yi eno na ama omo mpu na this year de omo e de apo aba nti ye da nanom ase de dikan say de apo ba say so amfa so ende ya ye nimpna e binya mpna ya ye nimpna e binya mpna ya ni yire binya yire ya ye ni kunu binya kunu ya ye nware ye be wale say mekọ enyanwe say mekọ ho ya no manya kunu enti ura to aso asen fra bisa yo yeah to aso no who say I think that's last week mo baby yeah the mraba say a ball free bear 10 to 3 o'clock mo bia mpie enti no mo de sa mra no bai ye osuman bi ye friend asan nse ye onipa din asan ye bosom enti asan pie but say the asan consumer what is hwan obeda ben no ya yenka me na me first person me kan se ya chiro bi mo say ekofa apo aba na no benada na ekofa apo so ya asan no mo kan so mo kofa apo on be kasa de akata so but ye ekofa apo a ahemfo ni nyina om ko daytime kra na no de om ko daytime obia camera bibia ko bi om video ba ye om kofa apo obia ba but ye de asan consume wo be pie wo ba yira kra nti kwa mo na omo kofa na ba hwan mo na kofa omo ye de ne firifie na eko bonasu na ye de na ba fie back nti ye koya mamre ni nyina wonsuom nti busum e frɛ na asan no ye fa ni ndi agro ye mbolidi what is it Techiman busum bi di asan da aha o de o video o be ka say me kai boturo komfo o frɛ me aje ko de na mse nana se what kan ya mamre ni ya huntasem nyina ye nya ode de na obi se ye de ye o ni kwa so ye to kra ya de ni ka ye kan nyina o keka adan kwa ye kan ba ko esi duma na do ma hena frɛ ha aje ko de mse nana mu video na mo ye mo nshate video da secret no ye fam pieza mse nana mbajo mate busum bi e frɛ na san se de asan e consumer eni kwan se nipa bia pie upia de ade no betimi ya kwa e fa so de asan akɔnintia na onye busuma busum bia anye busum ketwa busum bia busum kese bedasan enye obia na hunu asan na enye obia na so hunu na kwan e fa so ye so ano no enye obia na so ntie kwa ye doom light yeah omo de no make sure say some regions bia na say make sure say baby on be fa no bi omo na say so na omo doom light bia na de musumbo na to touch wira na nkoto obi kote so na ga beti e be hwetwa wa bia obia bet so mo amina ha tinu e fansa e doom light koda na koda so already am there na na koda empie like kan koka mba until say ye be wi aba fie asan so there was actually say ye ni kwan so obi apie de me nem misa na ye beto kra dabi opie na so me nem misa na ye beto kra yeah na opie asa be se mema ogrum na mapo no so shase no nso metete say ye free bibi dinsituo ene hweko okay ye ka say dunsintuo no ye say ye obosom ba ko e friend ta kwasi ono o hye ta mensanase ye o ta kwasi ta kwajo ta kwabna ye o sa abosom ni na o nti ta kwasi no ye soa no me na na se obeye man hin konjwa hin no ono na previously na osoa na ye nyina dinachi but se na obedia konjwa na opon bia ma na yeso ya free ho dia ma obi fufura ono na so ta kwasi no to ono be so ta kwasi no adina chini osoa na ba bia musuo bia no obekere obetimi awoso ni ti se bosom ni ntento said obeye eso no obia nsom ye frɛ na afam otia bosom na se bosom ni tu se hai na obi kwakotala bosom kwakotala otia na bosom besan besiniti so
afam na woto ne nti bibia anye no na ode akwaba nti wokoba takwasi no besi ni so na akire nse ha musuo wo ha ohene bi wo ha obewu accident bi besi wo ha jabeto ha hye ade we be sei nti munye sei na wa kire musuo ni nyina nti apo ya ye puisa process ni ye twam ho ana ye twam de rada se de ye ba end no ye beka e ho ni sabre bia na mo bokena nti na menia me ba am 2 days me ba Sunday na era ben na benada nti me ba 2 days nende ni nyina ye twam okra nti nanu na omkofa apo nti nei na omayi awiapo adi awiapo no ibewie ni nyina fiada oman Techiman man nyina ba bia wo bia no ahohom ewo mbeba nipa ewo mbeba nsamanfo beba abosom beba nsuo beba nti apo time duru ayenko se okun a wonim nipa kora ne ko bia na oyebosom nhwe ye twam wan ba bi dunsituo no so ehu nti edudunsitie bebre dwane se omukọ dunsintuo na se ana omukọkwa dana de na wo kana yensan obi ho ye sota no ede ne be kire nse yakwa ne fie ma ho ayefe nti ye sota ma nsa ankasa na ede akire ne fie ayefe nti ye betwa ne fie no ho san na mu ahemafo ahemfo akonfo omo yesuman nyina obia betware ho bi wo abehwe ase no na kise wo da so afento ye ye den kura afento nti ya natete no amonfo peneko se wo da so na ebia 2020 2026 right 2027 entoa ukosuru ba fom ukotware ho bi abetiato mini se koye on samanse no nti se wo na o ye dan ye ntimi nya ho hwebewu nti na bebre peneko nti se utimi twa ho hia 3 times na wante antode a ene de utiri nkwa ukosuru ba fom afebeto be utwa ho si na obi kroso kura keke na obi twa wase na otito a afento wa otito afento obi ma otito afento ntento bia na so wate atọ no aha eno nso afento eno nso bewu nti apo e baby ayakwa adu himfa na ye ese de ye wa wiapo nti eno ye bepo akopem fieda e po akopem fieda nti fieda efri ahyiayem mangwase krankrom agosa fama bonkwai besi nkwai so twumi ankwanta koase nyina no omu nyina beba efri ahyiayem eba tanoso kuntunuso hansa eba nyina no omu nyina beba efri fiaso forikrom eba nyina beba efri tubodom so kosa apan no so nyina so omu so beba efri wanchi fon so po wanchi fo so ko nyina omu so beba na ye nyina ka bom ti da no mintimi nchiro nipa no dodo nti se apo no ba beba wie sa se ni sisa ase omo ye ama me ba beba wie so ade ama me no omo ye fa eno so sa ye de asan be consume te no so duru off the light go to the river ye amamre we come back sleep you don't come out sure obeka chom se dase ye de apo e consume eno de femuti ya na obefa card ya fine eno de na waka say card ya say ye be sero mira ye pesa do fa card o ogase you ate a eno de mubetimi a nanam na ko but ogase me mfruka monso ame a eno de cling na mde na Africa nti papa wonse me twa to obeka afa apo ya ye hye hu de a hye obi o apo enye adeboni. I remember time na me ye Pentecost ni maami bi ekọ apo ase oba e omutu ni sen ehye me pa ni kuruma mamre makobi watumi asen wa bra broni na me som no ono amamre duro ye Bible say na Yesu ahodwan na duru ye no ye de ne ko asori fie se yenko ye amamre ma no ahodwan na no ntukan Luke 2:22 e wo ho ye de ajankuku ni mro no mam o se na sede wa twere wo Mose mremu no abofra bi obepie wo yefuna no yemfa ajankuku na mro no mamma enya amamre ma no nti Yesu won to na mamra antwene da how say me amebe di na chi no me ntoma mamre no ntwene okay Mika 4 verse number 5 o se aman mu biara nante ono ani nyame dim na yende be nante nyankopon dim akosi de wo ho nti se bra so se moye munyame no amamre de amana mi huru bone a eye what ma say so asofo mesrem mukura se mbepu bi na ye nyina ye boa ye po ne mafitu enye bone on se Israel fo di twama fa hye na Techiman fo di apo
What I say? Aha, o kan Bible say na we ni Isama say one Belham ni Akan. Nti Akan for na e Bible mu ye yase e na Techiman for. What I say? Aha. So mesere nananom, mesere me nuanom asofo, ni asofo mpanimfo. Obi kwa apoa say onye de bonyeni. Obi kwa apoa say sabi onfa obi yire. Obi kwa apoa say ontu nyinse nguye. Obi kwa apoa say sabi minhu awudi awadi. Amamre na ye nyina ye. Ti mesere ni wuranom say omommoe na ye nyina enkan na yempo ye haw. Na yentungu. Even though asofo ne kura no, o say nka mo ba na ye nyina ye po haw ne tugu. Na yakeka ni mabom won dem chiro no aha bet nowadays no ya so for ni hard too much. In fact ya e basa hard ni enne da dua we no mo hwe me life na mo Techiman ha se no enne apo yellow nta me mabom yellow no ho me dem aha ma me nyimi dem na o t-shirt ifata aha aha camera so ho dem aha so nti mi free ha yi no me ko na yellow no na yamfa furugu mpo ye de yellow t-shirt we na ekopo enti ba bia wo bia no unni bia wo de frem ma obi na yakọ ba bia yekopo no na amamere ni amane kwan so bia no ya ye na yekita Techiman ma hinu nkondwa me ka che na nanom say yamfa sika dwa Afia mpie maka timase enka pose no nanka watam sika dwa Afia edi na pie say sika dwa Afia nie no bi say ukunu wai na ko fendi krumla na fe apose no mimi e nkondwa hini chidom hini enti ma bednesia fiura nkwa na nanom kramfo beko ba bi sika dwa Afia wo bia no fudi no be pie this year de me tukwan enti manfam ho anje apo ni gidigidi bednesia apon esima konkon na ba bi sika dwa Afia wo bia no Ghana for me shembo me di ni be pie ene ti se bia akondwa amete so no moje na mka nsa je ko di tu ya tu ade so ene de me no munni asim bia kana mo ntumi de a ba bia sika dwa Afia wo bia mo de ne ba won tena me ya he sampa sika dwa Afia e da so Techiman na na boyam hene me chiachia enti ye se yi sika dwa Afia wo ho se sika dwa atesem kire sa na matetetete ne nan framam sampa se wo ho de anana se nyatro no mudi agu so de a prepare it well me aje ko de me pese me di pie na fe me man bibidi me wura no ana ma wura no me man bibidi na mbisa ne se ni kunu sika dwa kofi owen no nkofa ne mla aha na fe yen ni nyina empo ntimi de me ni asam bia meka me nuanom mahu sankofo bi so ya ade mani nje ho e wa po wi ama ha se e de apo no edidi ahemfu bi mu atem omunye bunfo ahemfo we don't do it that way so oye bunu hini ana oye ohini wo bunu mamu na wa ya de boni bi dia den ubetimi aka bibi dia kire no but ohini a onni bunu asase so ana onsom e wo bunu asase so no untimi dinatem a me na saman because enye na mamre no nyema bi wo ho a I don't want to go there me penisa se ohini bi obunu na waye boni bi a fa nyumto kwan so ka kire no wahu ye mu bi wo wa ye sirimfo se first no se ebia o yetani yempe wo ha na nanum so anyum ma obi o yetani se o frisirim na se obi intimidate wa onso apodru a so didinatem bi that one omoma kwan but ohini a onfru kuom de ontimi enye enti mi se mi frisirim mi ko school siri na so ko school siri me nche se ofisi se mi to na nwina mi tika sampa what I say aha enti yenu anu sirimfo na amutie no munsu anyum weto betu ma mentu ne role na fe mi fampo kakra bi nchiro e ka akodapue taniba ubum tani amibu tani akodapue taniba eti se uhia obi na oyenza oyetani nti ebi wanum so unnum bi nti so onya ade we bi onya spiritual na se ofa akodapue taniba ubumitani amibu tani akodapue taniba ubumitani amibu tani akodapue taniba nti se oya bunu ni o oya kan ni o oya hwan o ubunitani o so butani
What I say? Aha. Eti na wonya tani kura butani so ye. Ah, wo bumtani nko ada mi so butani. Aha, di enke enyina na muti apo de ye join hands with peace and love. Aponya de a ye de ha obi adwan na ye intimidate obi a that yenyina e kan bom na ya ye bibia ma na ye fefefe. Ntinde no wonji yellow t-shirt ni bia kwajibi. Or say why don't you then Lina enti ma me answer TikTok for no for madam was say some je bre e je asun etie me na masua bibi na me jidi se won so okay